Marko. Lijepo ćemo baciti ovaj šalabahter, tako vidiš, a ispit ide meni i do kraja tjedna ćeš se javiti za ispravu. Nema, rekao sam da neću tolerirati prepisivanje, je li jasno? Nasljednik će moj šalabahter. Marko ne bi trebao snositi posljedice. Aha. Znači tako? A ja sam mislio da cure baš i ne prepisuju. Pa, Tina, pohvalno je i dobro što si se zauzela za razrednog kolegu i preuzela odgovornost. U redu, onda se oboje javite do kraja tjedna meni za ispravak jedinice. Hvala. Uzet ću i tvoj ispit. Tako je.